𝐍𝐄𝐻 na statharagpa aikoigi 𝐀𝐍𝐀𝐋 village 2 haina mokhoin maming pali haiba sida aikoigi lotang sang ahum aduga popi sungda sinaba masang mathum sing yauba aduga sungpham haiba tare mafam sing mai thabani haiba makhogi site gi phongdokhi adubo kotu gi site gi di masigum masina te village ama mai tharam bani haiba sing wafum sing tholaba matungda kotu gi total shutdown lautholami adubo NPO namuk counter blockade tawrapodagi makhoi amana ama handonabagi film am khalai khibagi pausning asi yauribasi kogi Naga People's Organization na blockade counter blockade tawsilakbagi kotuna tawramba til shutdown sum handokhi haba tare haiba thawong side oje kamai yengbe taseng hagadi masi se koina bhap ta ba ma change manung da chele ichen hidden agenda kai leibano haibse khangdokpa ma change aduga kotu naga tawriba ma tawriba mayam adagi ngasai ZUM na mai thadokpa se makhoi gi video dum upload tawrei ko live coverage thadore adagi anum video oina su recording to thadore adagi sumai taw matam da madu khun khun oina thabi wafam di leite adu ngarang mathak na han gi kaino amakak moino ji blockade tawriba adagi ban tawriba counter ban tawna rei pot sigi matang da khoi gi jaga sang ama thara kanda madu gypsy mas yaw male khara tha kho tawre de khara manamu ok ama kongna re yana re kaina moi customary law matung ina ngain tawbu sum thagana re subject to correction oi madu loi chum haibu wafam na te media da loi ma hapa ge pot ki wafam na te photo sing khara di ure koina khabar sing da media tagalak poda but adubu masi koina ta seng haraga di koina hujik se hegi unganda kuki gi khun sing da koi poppy plantation me am tawre kuki da ba jaga sing da they are nomadic tribe they are habitual layers moina hygienic ba tawning ba potuna achung ba sara haibu kangu ni haraga su ngasai gi koi gi thariba poppy thariba jaga sing da yanthatlaga su madugi mapu kanana tharibano haibasi kana gomba agency amata natraga koi gi government gi ogera private ogera taga manungi lalhobo kangu ZUM tawsu ogera haido sina tharambani sin tawbuni haibase amata udaba ado ngarang de koina nupi amakha isi nang karai de no kain tawbo ko amakha viral oiriba ma adudagi susampuge dugi jaga dagi lakpani adu khangbra adu tawbra de adu lakmine hai lakmine tawbo podam khang hosi viral oiba ko aduna sigi sise koina cookies are dum monger na koigi English ta dum monger di kaino hai kana moigi a person who who talks about bad news all the time haibido madum ba kangu sine na ilawi aduga moidi yamna kari hai tare turn court oiba moigi wakhal je aduga ngasagi nga ki oiba pot ngang ba aduga magi loyalty se adum a person who keeps changing loyalties kaina haibido adum ba pot se oigal le moi se aduna mokhoi gi pot sing da ngasagi NPO na counter ban torong matam da koku na kotu na handoki bine na bai bising rang dang pung mapan kare hen ba dai da koina khangba ngam ngasi khabar di yaure ko aduna taseng na haraga di makhoi se nga ki oiba sumba mayam phirep warep se moigi leader ne laiba so called self style mayam jina lorok posing jra praja sing so awa pot mor ngani moi maikhom ji ko potorok poni na go aduna swais ni koina any ku ki time muthatpa aro detect report tok thokpa aro ji NRC chanhan ba border facing phasana khaba biometric attendance lobo mathau tai kaina hari se aduna sida kuki na tawbuni haraga su naga gi area sing da paktana naga ta ba naga thangna ba sing da ngasi kamain tawdana poppy plantation mayam tawromi na ja so question moye adu manung sida koi gi naga gi chinau marakta su kuki sing ko nakna chapmin raga madugi thaba khotpa dum yauribra natra kanana tharibano haiba potsi chap chana identify tawrga madugi disclose thok pibi bangam dribsi kari gino mayam da takpi bangam dribsi ja so question am lay aduna sumbo pot mayam jena maram wara kana ngasidi koi conflict crisis sigi aso thon bagi magi financial support piriba ngaklo piriba su narco terroristing and so called illegal immigrants or refugees sing ne se mayek sing na dum khanga bane ko ki makhum ku pisung se aduna kuki da umbrella da tupsal laga thamam pote even thadau kanguna akhoi natte ade adu kanguna amana uji yam tholai idana ko aduna sigi pot mayam sing sidani koina uji achauba kano ama lai se aduna koina nga sai jabadu ne koi gi masagi puwari lai jaba adu makhoi poktringai dagi da sengna haraga di koi gi sida khundam inda aduna lai aba mayam sing se ta sengna makoina iram da masida lengak lehen mantaka lehen da ba je makhoi khutta ka su lai binate madu aran boi gane engse mawang da haijagi bdo maram di kaino da koi punna hana bhap tamina bama changen khalle ba iswais da natraga di koi yembio ngarang koi tarik kunipan ngasi kuma panung ne ko kunipan se guwahati da moi gi home minister taroga natraga any north east in charge yaroga kuki gi emele tara sing phamina gani wari chana gani popular government sembai matang da kan torong bo potu ngarang ye thokraga hayeng tarik kunthra da mu tawbi ai haina chap chap de pidru mai nong ye thu idna ko ana makhoi si hauji makhoi na torok plan khodi makche yanglen charu tek thab dawna mari mai tek tar ko sida makhoi gi any port khodi makche ngasi di makhoi si makhoi to si la le khangna adui su kaina haibdo koi londa but haibdo english ta marugi por wa pham ngor yauri ba masi gi pot chap chap por haibu ji ama kana video viral loibani madu poju ka audio ma
Tiger Keep KNF की सू ग्रुप की लीडर ने हारिबा पोतुगा चेयरमैन इरंग विलेज की दुगो वारी छाना बम खको अदर यावरी बमागी कन्वर्सेशन ताबियो बको सुम बे अंतला लंबे कोइना फेसबुक द वायरल ओरबने मदुगी पोतु पुखजरक पान एग्जांपल होइना सेइज टाइगर की बियनना मुक्तना ngang सोना कंदा अमा चेयरमैन खुमा इपोतुगा अनि ददा अदुदि नंग नुंगाइनी खंग तौना बोर खर यावे बको ngambantr ngamdaba den ngarang amuk thole moi nahan JDUF na koigi sumba koigi jagada naga की जगह दा और सिदई जनोई चंग पे यारोय सिगी JDUF ना लैब जगह से काइन तोबो पोतो दा ngarang na mu कुकी खुलाई पाय मोय त्रा मेंग मांग थोलागा हारिबा सेम स्पॉट दा ना कोई क्राई लै लाओ कापना सी तौसी काइन तरो तरो को यावे अदना स्वाइस दा कोइना नॉर्थ ईस्ट इंडिया particularly Manipur is that koi counter insurgency operation में आम जाता करे अरे कोई तोहान बा armed forces special terrorist एक अदु एक तादा पोदा मैं आम लाइव में आम सिंचना कोई ngasi थिंग ngamuk तब तो कोई मणिपुर के लालों में आम सी particularly in particular ngasi की नागा लालों बगा माइटे की कहनो द बैनर मरुम द चेल लाइरी बाय कोई लालों हुआ underground में आम सिंग नमधन अब होना तोहान plan policy सिंग मनुंग दा कोई की तसेंग geopolitics सिंग में आम हाई बतो समायना कुकी की सू ग्रुप नत्रगा नन सू ग्रुप में आमसे गवर्नमेंट का कनो नत्रगा एनी मरी लेनवा गवर्नमेंट की एजेंसी सिंगा मसी समनरकान सिनरगा तौरिब्रा हाइबा पोट क्वेश्चन लागबसे मसी स्वाइदनी कोइना लाइजदना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हुजि कोइना सेमनिंगी मोइना सेमदना होना हिजि कई नय कांदा करिगुम्बा कोइना सि पॉपुलर गवर्नमेंट सि हुजि लैतना सुम लैबा तारगदि कोइ वरी सि पब्लिक to public contact ngasai conflictual crisis solution number board se hoji president gi rule manung jidi PR manung jidi governor taw manung jidi koi ta chenu udre adana hojik si update ta koina government ama semak pa yain thamba manung jida koina hojik khanjari ba pochina koi ngasi makoina sem dana ba khonai pochina kai no hai kanda makoi di yakhai thingai ba makoi gi maram na tabani na law khong nan toroga ngasai constitution gi wahan thoksi makoi gi anti indian anti manipuri anti maitai oi bisna yane na khan ba potu di yararoi mapunji mangda mangaro ha por उरक पुदुना मरम वरकांदा तसेंगना मखोगी कुकी की MLA सिंगजिजो आइना खनबदा लालौबो कुलाई पाइबा सिंगजिगी बाय मागी बैकिंग मागी ऑर्गेनाइजेशन की थोलक तारगसु मखोई सिंगदुगी मनुंगदा मखोई almost 50% अमदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन यावनिंगबा पावर मोंगर ओइबा दम यावदब नति हाइबा पाउसे सुम बनतक लानबे आइ कोदसुम फंगबले सिगी पोसिल लाइबनिना मखोई पोत सिंगजिदा हुजिक सेमदना होनबा सेमोय हाइबा लाओय हाइबा अदुबो खोइना हुजि हारिसिनेबा आइ खोइना मदुगी पोतुदा हुजि मखोइदा ngसाइगी खोइगे UCM गी हाना केनो ओरमबजी को कन्वेनर कोकोमी ओरिबा कोई सांतना हापुंगी ngarang aina matiam tarambani ai loi ningjang mutok te mane amazam haine कोई मोइदा CM जो पीरसी डिप्टी CM जो पीरसी मिनिस्टर में आमसे लोई पिथो से बादुगा मणिपुर की कनो से इंटीग्रिटी अपन बुगी सक्तम थुगाइरो है ददंग मखोइना सोई तोरगा पियु हाइबने मदु मोइ ngамगद्रा मोइ कमाइ शासन तौ ngамने हाइबा जो वांग मने मदुगी पोतो मदु चुम बने मदुगी क्वेश्चन से मरमदि काइगिनो हाइ कांदा मसिगी पोत से खोइना अदम हाइ मखोइ दुदी तसेंगना मखोइना ओना तैनाबा पोत अमख इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन से मसि वाहन तोक से लान हन्नबा मयाम द उनबा होनरिबा पोत से दा काइदोंगैद ngамमोइ हाइबनि कोइना हाइजेनिंग इसे अरुगा मखोइना मंगि मंगलान जो ओइरोय अदुना आइखोइना तसेंगना हुजि पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमंतगा सेमदा बाइबसे हुजि जनवरी ऑलमोस्ट लोइरे ngasi तारिख 9 19 ने जाबनि को हंगचित लोइरे हायेंग मथंग अदुदि नुमित 3 दंग आइहरदुने से हंगचित मतुंग ददि को 3 दुनि से 23 पाबियारे हाये हंगचित लांतोकरगदि सिगी मनुंगदा नुमित 10 गनि 2 सिगी मनुंगदा हौजि आइखोइ गवर्नमेंट सेमंतगा सेमदा वाफम लै अदुबु आइखोइना हुजि लैरिबा पोतुदा आइखोइना गवर्नमेंट जी पॉपुलर गवर्नमेंट करिगि सेमनिंगिनो अरुगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमनो होनाबदा करिगि दमकता सेंटर के लीडर्स सिंगना तोवान तोवान बा मिफम मिकौ मयाम तौदना उनरि बिसना मरम करिगिनो हाइ कांदा आइखोइ तसेंगना मखोइगि प्रेसिडेंट रूल मनुंग दंगा साइना पब्लिक टू पब्लिक कंटेक्ट अमक्ताबा अरुगा मदुगी कैनो सिंधु पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाकपा तारगदि मागी इलेक्टेड सिंधुना मागी थ्रू द वारी सानाबा कोपा यागद्रा हाइबगी पांदम गर तमम यायना खल्ले अनु सिगी पोतना पॉपुलर गवर्नमेंट में इंस्टॉल अदुबु मयाम दम हाइ पॉपुलर गवर्नमेंट सेम दौ मांदे आइखोइना दम हाइ मसे सोइदमके सेम गे दौ माले मरम दे आइखोइना उजब खरा दे इवन आइखोइगी असेंबली गे सियाम अपडेट होरेन ता हाइंगा द फम यामों थमिगा हारिसे अदुबु हुजि आइखोइगी पार्लियामेंट की आइखोइगी सेशन सिना मु असोमदा हौजंगरगाना सोमदा मणिपुर की पोचे ओना तेना पोरम जाखरदे मु लोइरे पोचे पुखलकांदा को अदुदि अदोय तागदि प्रेसिडेंट रूल जे एक्सटेंड तौथोरगा प्रजा सिंजे हुजि वाइ ले जे हेन वाबि फिल्म लाकने असिगी पोचिदा कोइ वाबा हाबदि मोइगी एडमिनिस्ट्रेशन सि याम स्ट्रिक्ट ओरकु मतमदा इवन अदुगी पोट टोटल इमरजेंसी गा लाउथोरक्तना असे प्रेसिडेंट रूल गजे थमजम मथक्ता इमरजेंसी वन लाउथो जा तौचलक तारगदि इकोना टीवी डिस्कशन गा
खनरी कछु यारोइदोनी इमरजेंसी प्रोविजन मनोंदरे आर्टिकल 19 जी मसी चनबा यादबई पोट अमसु यावेबको अदुगी पोतु लैबनिना अखोइन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गिवन एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अदु मदु कछु मदुगी यारक्तब पोट लाकपनिना सुंबजु थेंगनरप याय अदुना अखोइदी अखोइना वारिङै मथक्सिदा अदुम अवाबा मयाम अमा पोलुम मयाम अमा नंजललेसि कनाना नो आइजे अखोइना ngasi मयेक सेंगे अदु मयेक सेंगागासु सेंगलिबा कांगु सिंजे करिगिदमक्ता मखोइदा ngasi फावबदा मदुगी एक्शन अमता लौखत्तबनो हाइबा मतमदने अखोइना लाउरि खोंगि तौरि मयाम से ngasi दि वाइकु पुबिगिदमक्ता योंग युबी कोलगा कपि हाइबदा दु फिल्मदा तारगा लैरेब ngasi दिको अदुना सिगी पोट मयाम जे खोइ वखन खनदम थौ ताई अदुगा इवन मणिपुर कनबगी खोंचत अमा ngasi कोकोमीना सरुक याबियो हाइना तारिक 38 गे सिल्वर पोट से अखोइ पुनमना मदुगी पोट सी यो सपोर्ट तब मथौ ताइना लवे मरमदि कोकोमीगी पोट सी ngasi फावबदा अखोइ कोकोमीना लौरइबा लेवाक सिगी कनो सिगी कन्फ्लिक्ट क्राइसिस सिगी मनुंग लौरइबा मयाम सिंग खोइदम खंगी अदुबु मसी खोइना अखोइगी तिदिम रोड की कनो तिदिम ग्राउंड क्वागतिल गी अदु लैबदुगी हौरगा मदुगी थाउ ग्राउंड दा पंथंगबम ओइरगा मियांग ओइबा मिफम फंगनी मदुगी पोटो अखोइ ngasi चिन कुकी नार्को टेररिस्ट सिंग चथरइबा थोंग मयाम थौसिल मयाम सिंग सिदे खोइ आईडीपीएस कमाय मयुम हलनगनी मसी कमायना वरोइशन पुरकनी कमायना पुरकदबनी हना मदुगी पोट प्रेशर म मियांग गोबा पुम खोलामा सरुक यामिनसी हाइबा पोट सिंग जे मसी स्वाइदे खोइना निंगसिंग मथौ ताई मसीगी पोट सिगी रिलेसी एखोइ अमत सिथदना हाइबा तारेको मदुदा एखोइना यामना वायलेंस ओइबा डिस्ट्रक्टिव ओइबा नेसेस मयाम अमा तौरगा एखोइना प्रजा मियांदा वाहन जी केन खंगन पोट बोन जे हाइबा नतेको एखोइगी कनोदा अदुम इखोइदा पीरिबा इखोइगी राइट हाइतरे कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा राइट सिंग दुगी मनुंगदा इखोइना मदुगी पोतो फुलफिल ओइनाबा अदुगा इखोइगी तासनदना लैग्रबा मनाकोंग मेंसलगा लैबदों लैग्रबा कांगु सिंगी नाकोंग जे मखुत मेंसलेबदो फक्तुगा ताना होनबदा मसुंगबो खोलाव खोंजंग सिंगजु मथौ ताबनिना गोगो मिनिसलै पोतसे जे मतंग चाइ अदु मसिगी पोतसे मदु सरुक यामिनबा मथौ ताय से आई एसेना इंडिविजुअल एन आइगी साइड तगेजु कोको मिगिदु तसेंग सपोर्ट तौजबोना हाइजबनिको सुंबा मयाम से दका ओइ